eng thil ngei lo suang tu ve chin Jawaharlal Nehru nia akhato kachingam thial te suang tu ve chinem nge pasal tha zaka pa yanga la si zol ve mai te lo suang tu chin tun chu ma hian suang tu na hla chuai thei to lo kan bi chiang dona chu chu imagine ti hla khani ala thu pui poi suang tu na tina ani sa bok kumsang kha zakwa som sari pakhat mei tha khan he hla hi John Lennonan ama in Tittenhurst Parks Estate a keyboard manga phuania hela phua chuanan hian hun rei adu lem lo ni khat thil thua a phua zo ngal maya anu pui ko no in a keyboard tu ma thlir lai rengin a thlu ka siama ahla thu po jiak chuak ngal mai bok hela phua chuma keyboard man hi zai thiam George Michael chuan kumsang ni khan US dollar mak ta duai ni na lei chonga ma se atangkai zo kang tin Liverpool Museum a da le ni Yoko no hian kumsang a zakwa som rupali khan grapefruit instructions and drawings bu chu ati chuaka chu le khabua chuan pom toite cloud piece ti awma chu poma chuan imagine the clouds dripping dig a hole in your garden to put them in ti thu hi a inziaka chu chu khovel la ro pui imagine sing tu nu alo ni tareng mai John Lennon hian an nuwa he la hi John Lennon and Yoko no hla ti turania ahun laya ala nei tu ni na keima chau kalo in pe kha mani ma sial thak le ti na soi nge nge hei ba ka hian an thian nai American comedian Dick Gregorian an nu pa a Christian prayer book apek chuan he hlalai mu hi aron pian tir bok mei ni somni pasari sangkha zakwa som sari pakhat khan a Scott Sound Studio Lenona in thar Tittenhurst record ania akum vek October tha ahlamala tlang zarani November tha US Billboard Hot 100 ta pathumna hawngalin Canada lama charta pakhatna a haubok UK lama antlang zar lok lowa kumsang kha zakwa som sari panga khan tlang zar chau niin charta parukna a hawa kumsang zakwa som ria ta Lenona thi nu lok khan UK atlang zar non le niin January ni som sangkha zakwa som riat pakhata UK charta pakhatna a hawngalani hela in choi moina don le ramsang sang charta a mun lua kan soidon chuan nileng soi thamani nge yang kumsang kha zakwa som sari pakhata tlangzar ania Billboard Hot 100 ta pathumna a hawngala abak zong chu history ani ti to mai te ang ahla thu bi chian hi kan thu pui berzo kania adang chu thui tak kan soi lowang ahla thu hian enge a soi i han bi chiang le don te ang ti hian bularon chana imagine there's no heaven it's easy if you try no hell below us above us only sky imagine all the people living for today vanram omlawangin han suang tu ate itum chuan a har lovania nuai lama sem mun nomlo kan chunga vandum pol chau mitin voina ta na nun mang tur chuan suang tu ate du thu sam suang tu na kan muwa vanram omlo sem mun po omlo kan chungom chu vandum pol chau khini se tun huna tan zela nun man abak wangai tu lo nan nun ti in bularon chana itum chuan a olasin ti na la chil zui bok chu tiang nun chu enge ni tang chana pakhat om thei chu pathian omrin lo na ani nge yang pathian omrin lo miau chuan vanram emo sem mun emo kan be sei lo wanga thi nu pia lam buaina kan nei thin lau thonga min siam thin tu omnom lova minom tir thin tu sem huna ka tlamayanga ti te kha bodona thamuang takin kan voin hun kan mang thei don ani ama John Lennon hi sa khowon nei lo ani wang te po ani yang hela changi pathian omring lo pol 80s lam chuan an la fu khop maya an ngai dan chu engkim chin fel theina kong thaber ni nan nga ya hela hi 80s la pui 80s anthem tin an soi thin nge nge ador lea kal leang athunon hian ti hian aron soinona you may say I'm a dreamer but I'm not the only one I hope someday you'll join us and the world will be as one du thu sam satli anga min lo ngai mai thei
se karil ruang pu ka beisa yang beisa ve hi midang tam takan oma engti kai mo chuan in la ron tel ve nge yang chumi huna chuan khovel mi te hi pum khat kan lo ni to don ani rin na sang sanga wanga kan in thlei hran na sajia chu kan muin kan hrevek anga chu thil chuan khovel hi a phel sanga tharau lam rin na kan nei te hian kan ril ru kai suain kan chen dan thlengin a ngonga kan rin ang ring ve lo te chu kan mi hran fo mai hetiang rin hran na hi mi hring kan ni na kan in pum khat thei lo chan ania chuwang chuan kan da bawanga ni chu tiang ril ru in puta min ron zom ve huna chuan pakhat angin kan lein pum khat don ani adota kal leang imagine there's no country it is not hard to do nothing to kill or die for and no religion too imagine all the people living life in peace ram shanom lo chuan suang to te ti puitlin har lo wasin in thale nun na lutak lanangai to lowang sa khua po bo se mitin zalen takanun mang tu chu suang to chinte tunlai kan ram thu thar lar ber pakhat chu China le India ram ri chung chang kan in thel thona hi ni mani ram hum him duin ram tin kan buaya in do in pe atin tran hun kan rema silai ko mor kan in chuk tua mel ma tin kan in thata nun na lutak kan hlan ni tinani helai Vietnam war la ya phuania lenon na ram le ram min do na hian ngonga nei lian viau niang khati hun lai khan in do du lo na lan tir nan bedins for peace zalen na ta na khuma hun an nu pain kar ni chungot an nei nge hela chang hian ram sang hi thia khovel hi kan ram ti thei top aduani and no religion too sa khua po bo se helatlar hian sa khua wang kan boina nei thin hi a hmuani nge yang khovela hian sa kho sang sangli zanga borvel ommek anga chutani mani sa khua kan vo lur thewa islam sa khua kalnat pui tu te chuan sa kho dang von tu te an humo ema nuai chimi an du fo hellan pian pha an kaldana kal velo te nun na po an la hnem na ro Christian te po in kan sa khua ya dik berti in missionary an tir chuak renga mirama an mani rin ang ring ve turin be puyan thak thin chu chuan an vakal naram mi te thina ti ur fowa missionary nun na chan an tam to hle India ram Hindu kal for pol RSS ti te noma sa kholian beran ni awangin an huang taw hle bong sa zuar ni an hriat te an soi sa in an ti hlum fowa Christian te bek in suwa samin buaina an siam cham chi ani hi Muslim kalforin thi chil bom manga mitam tak nu na lak hian thil thatia ain ngaya jihad antia ala ta na beiti na ni ome athi nuwa van ram akal ngalanga an nu na lak sak te tharau po chan him don ni nan ngai hei hi jihad kalphunga ni lo tin muslim mithiam tak tak te pon soisel ma se kalfor laklo to ril ru chu angai reng tho Christian missionary point arong bolna wanga ti hlumani chuan martar ni in vanram akai don ni na in ngai bok keimani sa khota na kan beina thewa hian kan lunga oi ema a cheber thlen po kan ngamani he la hian ram om sang thlia te sa kho sang tamlu tuk thei re se khovel hi alo zalen don ani ti na soi imagine no possessions I wonder if you can no need for greed or hunger a brotherhood of men imagine all the people sharing all the world nei tu big omlo khovel han suang tu ate I thayani chuan ro pui ka vati donem duam na le ril tram na te abowanga in u naw na thleng don ani mitin engkim in trom na khovel chuan suang tu ama te kumsang khazariat somli pariat khan Karl Marx le Friedrich Engels te chuan communist manifesto anti chuaka chu communism in kai shwana le in ngana ani bok atum ber chu mi tu te ne moram zau pui an neya mira theite an chora a hlok na chu mi hausa te boka alut le a chu ajik lawani munram le bungruan kim hi mi malin anei tur ani lo sarkari na thunun vekanga min amamo to ka dong zel chawang ti ani chumi nuwa socialism ron piang le a
mi malina nei theya ma se thilian thamle ramta na poimo chinchu sarkar kuta a om thung hela hian in kim fel fai tak le in rem thathlap buai om mi alo khovela suang tu a fam kim na khovela be se ni chu chu plato ideal state te Thomas More utopia le Karl Marx communism te nen tar khatha thu hawan ni mitam takin tun thlengin kan la be se ya ma se atakram thleng zawero an la om lo imagine hian politics zong in emo sa kho zong in emo mihring na zong po in omzia nei thei veka alo ngai thatu ina don son dana poi mole em ani ole he channel hi min lo hlut sak inomani ti ka hriatin kalom tak zeta hlok na in lo char ve ngei ka du sak cheu ni kalome